निफुमानी चत्रक्पा लाई हराउबगी मतंग पाथोकिबा वर्कशॉप मसी लोसिंखै लोइनना वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू कोविड पॉजिटिव होय हौजिक मपुंगबा पाव लोबिदसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की लुसिंगबा परम पूजनीय सरस संघर्षलक डॉक्टर मोहन भगत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चाम कुन्मा सुब मपोक पालन नुमित्ता नेताजी की सक्तमदा हईले कट्टुना इकाई खुमनब उठ्रे आरएसएस की लुसिंगबा परम पूजनीय सरस संघर्षलक की असी नुमित मरिंदी खोंगचत्ता इम्फाल हौखिबा इराई नुमित्ता थोंगलखिबनी ngasi आरएसएस मणिपुर फ्रंट ना सिंदुना इम्फाल ईस्ट की हराउरौदा लैबा राष्ट्रीय भगत चंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर पांथोखिबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चाम कुन्मा सुब मपोक कुमन निमित्ता अथोबे मिथुंगलेन ओइना सरुक यादुना परम पूजनीय सरस संघर्षलकना हाइकिबदा आरएसएस ना नेताजी की मपोक कुमन असी सही खुदिंगी इंडिया की मफम कयादा पांथोकना लाकली हंदकी पालन असिदी यामना मरु ओइबा अमनी नेताजी ना पामजरंबा होनजरंबा इंडिया की निंगतंबदु हौजिक्ति सही 65 सुरे इंडिया की निंगतमनबगी दमक लादमी तेंगोल सेमदना ब्रिटिश की मायोक लांथेंगनखि नेताजी ना मागी पुंसी चुप्पा मसागी खंडना लेपाक मियामगी दमक कथोकमखि नेताजी सिखि हाइबा तंग ताना खंगद्रबसु मागी पुंसी चुप्पा लेबाक मियाम अमदी निंगतंब भारत अमगी दमक कथोकि हाइखि महाक मखा तादुना नेताजी असी थौना फवा लेबाक निंबा मसुंग कथोकपगी सिंबोलनी अखोई नेताजी ओइबा यारोय अदुबु महाकी वाखलोन लेबाक निंबा अमदी कथोकपसिंग अदुना थौना ओरगा मागुमना लेबाक असिगिदमक कथोकपा मियामगिदमक थबक तवदी ngamgani मसिना इसा खकिनतुना लेबाक मियाम पुनमक्ता कानाबु पिगनि हाइना ngasigi थोरम अदुदा सरुक याखिबा आरएसएस की कार्यकर्ता सिंगी पुनिंग थवतखि थोरम अदुदा सरुक याखिबा इंडियन फ्रीडम फाइटर मोरांग क्वेरेंग अमसुंग हेमाम नीलमणि की इमुंग की मियोई सिंगदसु नेताजी की मितमदा हईले कटुना इकाई खमनब उठखि थोरम की सरुक अमा ओइना इंडियन नेशनल आर्मी अमदी नेताजी की पुंसी वारीदा युमफम ओइबा फोटो गैलरी अमसु मियाम उठखि ngasi की थोरमदुदा आरएस की मकोक थोंगबा लुसिंगबसिंग श्री सुनील देशपांडे अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्री उल्हस कुलकर्णी असम क्षेत्र प्रसारक श्री वशिष्ठ बजूर बरुआ असम क्षेत्र सह प्रसारक श्री के.एस. राजेंद्र सिंह क्षेत्र कर्यावा एम अशोकन क्षेत्र प्रसारक प्रमुख अमसुंग अतई मसक नाइबा मियोय क्यासु सरुक याखि इंडिया ना निंखा तमखिबा सही 65 पुंग फारकपग मरी लेना ngasi अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP इम्फाल ईस्ट यूनिट सिंधुना मीटर 65 सांगबा इंडिया की फ्लैग पुदुना तिरंगा रैली अमा पांथोखरे इंडिया की मीटर 65 सांगबा फिराल पुदुना सटखिबा रैली अदुदा टोंगान टोंगान बा स्कूल अमसुंग यूनिवर्सिटी की माइरो चाम यांखैरोमना सरुक यादुना पांथोखि रैली अदु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लैबा सुरसन हायर सेकेंडरी स्कूल दगी लमथारगा कंगला की नोंसुप थंगबा होजंग फाव सटखि ngasi रैली अदुगा मरी लेना ABVP की स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी खेत्रिमिम संगीताना हाई इंडिया ना निंखा तंबगी सही 65 मपुंग फारकपग मरी लेना ABVP ना तिरंगा रैली असी इंडिया की टोंगान टोंगान मफम सिंगदा चटनबा सिलकपगदगी मणिपुर की ओइनसु डिस्ट्रिक्ट मरीदा रैली असी पांथोकपनी भागना मखा तादुना ABVP की वाखलोंदी अफवा लेबाक अमा सेंगबत सागतपदा नहा सिंगी थौदांग चाउना लई वाखलोन असिमक लेबाक मियामदा पाउजल पीबो ओइना रैली असी पांथोकपनी लोइना इंडिया की फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चाम कुन्मा सुबा मपोक नुमितका मरी लेना तिरंगा रैली असी ngasi पांथोकपनी हाइनसु महान मखाताना फोंदोकी मणिपुर हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोय चामरीगा 13 नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे मियोय अहुमना लैखिद्रे पुंखम मसिदा अपुनबा मियोय लिसिंग अनिगा 539 कोविड टेस्ट तौदा मियोय चामरीगा 13 पॉजिटिव ओइखिबना ngasi की कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग सादा 32 दशमिक मरी यौखि कोविड पैंडेमिक असी हरपदि ngasi फावबा स्टेट असिदा अपुनबा मियोय लाख अमगा लिसिंग कुंथ्रा सुबना हुमद्रागनि थोय कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे मियोय लिसिंग अनिगा सुबना कुनमंगा ना सिखरे ngasi मियोय चामगा कुंथ्रा मरी नाबा फदना डिस्चार्ज तौखिबदगी अपुनबा कोविड रिकवर तौखिबगी मसिंग लाख अमगा लिसिंग कुनमरी चाटुका कुंथ्रा मरी सुखिदना स्टेट असिगी कोविड नाबा फबगी सांग सादा 35 दशमिक मरफुगा निथोयदा लैरी एक्टिव केस मसिंगना लिसिंग 3 चामरीगा 38 यौरे
मालेमगी ओइनदी कोविड पॉजिटिव ओइबगी मसिंग कोटी कुंथ्रा मंगा लाख अमग लिसिंग कुंथ्रा मापन चात्रे को हुम्बुद्रा निथोई सुख्रे मसी मनुंगदा मियोय लाख यांखै के तरुक लिसिंग त्रामाथोई चामग हुम्द्रा मापन लैकिद्रे अदुगा मियोय कोटी कुनगे तरेट लाख मरफु मंगा लिसिंग मरफु निथोई चात्रे के कुनमाथोइना नारंबदगी फरकरे मथंग था फेब्रुआरी कुनगा तरेट अमसुंग मार्च अहुमदा तांकक अनि थोंगना पांथोकदरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलगा मरी लेना NPP की इलेक्शन मैनिफेस्टो ngasi इरोसेम्बदा लेबा मायोल मल्टीपर्पज हॉल ऑफ फोंख्रे ngasi की थरम अदुदा NPP की प्रेसिडेंट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर Y जयकुमार अमदी वर्किंग प्रेसिडेंट MLA L जेंटसु सरुक याखी थरमदा Y जयकुमार ना फोनो किबदा हंदकी मिखल असिदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी निफुदा मेरेप थादोकनबा थौरांग तौरे सिंग योइना AC मरी मंगा तरुक फावबा थादोकरे हयेंग अहानबा फेज की ओइना मेरेप खरगी मिंग लाउथोकलगनी NPP की मैनिफेस्टो असिदा स्टेट असिगी सोट्रेबिसिंग सखनहनबा इकोटूरिज्म सिंग सेंगतनबा यावरी पार्टी असिना प्रीपोल अलायंस तौरोय इलेक्शन मतुंगदा वखल मानबसिंग पुन समिननबा होनगनी हाइखे ngasiगी मैनिफेस्टो फोंबगी थोरमदुदा मेघालय की चीफ मिनिस्टर NPP नेशनल प्रेसिडेंट गोनाथ संगमासु ऑनलाइन की खुटांगदा सरुक याखे We have to a certain extent tried to copy to a certain extent the Meghalaya pattern where education, particularly children's education, adolescents, etc., education, all these things are required to be paid attention by the government, which is going to be installed in the next assembly, after the next assembly is over. We also realize many other aspects of the economy. लाकदर बत्राइंथि सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन ना कांग्रेस पार्टी की ओइना मिरेप ओइनर बगिदमक अहानबा फेज की सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ना मिरेप निफु की मिंग लाउथोकपदा 37 कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप ओइना खलकलबा KACS कैलेंडीना महाको मिरेप ओहन बगिदमक खनबिरक ओइना खनबिरक बगिदमक थागत फोंगरक लै ngasi MSTV कक्सिंग की पाउमी का अखनन उनबदा कांग्रेस मिरेप KACS कैलेंडीना कांग्रेस टिकट पिरक बगिदमक ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी अमदी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी मरुइना MPCC की प्रेसिडेंट एंड लोकेन कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर और इबोबीबु थागत के लोइनाना महाका कांग्रेस टिकट तानमिनखिबा को इंटेंडिंग कैंडिडेट अनि एंड कोविड अमदी वाई नीलचंद्रबुसु टिकट लाउथोकलबा मतुंगदसु पुन्ना चमिननबा वारेप लौखिबसु ngaktuna थंबगिदमक थागत फोंगरकलै सुबह असेंबली इलेक्शन असिदा आइबु इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की टिकट मीरेप ओइननबा खनबिरकदमक अहामतदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी अदुगा लोइनना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी बदोइनोना थोपुबिरिबा प्रेसिडेंट CLP लीडर आइगा को इंटेनिंग कैंडिडेट बिरंबा मिंगोइना पंजरबरागी कगा कोविड अमदी तमोनी लचंद्रा अनिमक पुसोइना इकाकुनो उसबगलोइना अखोइना पुन्ना चमिनगनी हाइना कोइना थमजकी वफम सिंग अदो होगी फावबा खाइदना चमिननबगी फिर लबगी दंता आइना आलानी बुसो एगी ततगे थला पफनो चरी अमरमदा 23 सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल नक्सिलकपगलोइना कांग्रेस पार्टी की ओइना अहानबा फेज केंद्र निफुदा मिरेप ओइगदबसिंगी ममिंग ngरang लाउथोखिबगलोइना कांग्रेस पार्टी दा मिरेप ओइननबा थौरांग तरंबा मियोय खर टिकट लाउथोकपा यारक्तबदगी निंगबा काइनबा यावनरे टिकट पिरक्तबना मरम ओरगा मतम साना कांग्रेस दा वाजरकलबा मियोय क्यागी वर्कर्स सिंगना कांग्रेस की फिरा लाउथदुना सेगाइदुना मई थानबा यावख्रे हियांगलम केंद्र दा कांग्रेस की मिरेप ओइनबा थौरांग तरंबा मतम साना MPCC की वाइस प्रेसिडेंट ओइदुन लाकलबा एलांगबम डिजर्मनी ngasi कांग्रेस लगी टोखिबगलोइना केंद्र सिदा लेरंबा कांग्रेस की ब्लॉक सिंग डिसॉल्व तौरे हाइना लाउथोखरे ngasi हियांगलम पांगथोकपा हियांगलम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी हियांगलम यूथ कांग्रेस कमिटी महिला कांग्रेस कमिटी की मिहुत क्या याव मिफम पांगथोखिबदा हियांगलमदा कांग्रेस डिसॉल्व तौरे हाइना लाउथोखरे मिफम पांगथोकलबा मतुंग हियांगलमदा कांग्रेस की मिरेप ओइनबा थौरांग तरंबा एलांगम डिजर्मनीना फोंदोखिबदा इबोबिना लुसिंगबा कांग्रेस से ख्वाइदगी डिक्टेटरशिप तौबा तौनिंग तौबा अदुमा लीडर अमने ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने खलकपा रिकमेंड तरपा हियांगलम प्रजा मियामना रिकमेंड तरपा कांग्रेस की सही 38 वाइस प्रेसिडेंट ओरमलबा अदुगुंबा कैंडिडेट टिकट पीदना ब्लॉक अमदी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ता मिंग चंदबा मियोय अमदा टिकट पिसिलकले इबोबिना डिक्टेटरशिप ओइबगी मतांगना पल्लदुना महांगना हाई लिसिंग सुमना तरा की पार्टी की प्रेसिडेंट इलेक्शन दा सादा मौद्राउंगा PCC मेंबर ना महाकु सपोर्ट तौखी मतमदुदा वोट कागदौरबा महाकु लौतुनरगा महाकु प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन की दरखास्त थान की दे लोइनना VP की
oina nomination thajilamki mi ma khangna support tawa gai khangamna president ohenki deputy CM ohenki lepa ki demukta thabak tok thok laga pension lodana ka thok tuna congress ki mak laklaba aibu ngasi phawa congress ki president ohenki haina su mahangna phongdokki Yanglamda soidana mai pakadaba candidate ama Congress ki leaders singna yam corrupted oiba mawng amada Congress ki ticket pidaba party singa si bawde sim kumba party amada adobo yamna paramdi party da koidi matam changna leirakpanina hojiki matam gi election gi tawriba mawng siga party se sab chaba khangdri adobo national party amada ai yaujagena khali criminal case ta senaba yengkhom surchandra BJP kaksing da yawba yaroi crime da senaba mi leader oiba yaroi down wai surchandra haiba kholaw kya lauduna amadi placard sing paiduna kaksing SC BJP bu nuksijaba sora may lekai 37/31 polling station sora krasi kaksing wari ward number 1 amadi ward number 11 makha lekai gi mayamna ngarang protest tawkhaba matung ngasi su kaksing SC gi manung chana leiba palen gi polling mari gi BJP bu nuksijaba mayamna makata na khongjang changsin khre ngasi gi khongjang adu da saruk yaramba khongjang loi jila ngamba takhel nambam na phono kibada criminal cases senaba wai susanda bu handak ikang khangudara BJP state ta taramna okiba thong asi aikhoina yaba ngamloi BJP party asi value based politics pu thajaduna kaksing AC gi MLA mayang Rameshwar ga punna work tawminaduna lakhibani MLA Rameshwar ticket pebiu masigi ona taina bada BJP party asina thabak paikhatlabadi namna masigi miyamna yaba ngamloi haiki Honorable MLA M Rameshwar mahaki samjaraba yamna sumna chachariba sigumba MLA asida ticket pebiu madunatana atopa akhoi inau nauna khangdana ngasi ngarang khak laklaga akhoi sangiba ex MLA Wai Surchandra hariba criminal case the January-ba forgery case the January-ba asigumlaba miyoy sibo khangdana lawsin bagi thawong ase palel praja gi amadi BJP party gi mahut chinjaraga akhoi sukya yabang amoy hena mayang pamda phongdoksale nakalam romda kaksing SC gi ex MLA Wai Surchandra bu state BJP na taramna okhiba thawong bu yaningda bu phondoktuna ngarang BJP kaksing mandal gi yuwa morcha na pamisinga unaba amada wanglo in saruk yakiba BJP kaksing mandal gi yuwa morcha gi member SI Sadanandana haikibada criminal cases senabatana BJP gi yamna chiraba matamda party asigi maida tensilam laga chatkiba mi amabu handak amuk hanna BJP da pusilaktuna kaksing SC-da mirep uhenaba silak niba thawong asi BJP kaksing mandal gi yuwa morcha na yabang ngamloi hokiba sahi 2013 da kaksing SC-da BJP gi mioi kundagi mioi lising traga chama sumna ahum yaunaba tumba chaba khangdra youth sing amadi miyamna honakhiba asida kaksing AC gi oina yamna laibak thiba thawong amada criminal case ta crime da senaba mioi amabu BJP gi mirep oina pusilaktuna silakhiba thawong asi aikhoi punabaki yamna ikai ningai ni amadi laibak thiba thawong ni haiba mioi asi INC da tam ahum lakadna miyam gi mihut oiram laba mioi ni adubu mahaki mathakta leiba amot pakaya sina INC na ticket pibadi laadna ticket tananaba form power pirakidaba mioi ni asigumba kiningai oiraba crime kaya da senaba mioi amabu BJP na loksinduna kaksing AC da mirep henab silak leba thong ase yamna ikai ningai oiba thong ni Bharatiya Janata Party gi yamna phajaraba ideology asibu ngorhanaba asigumba yamna amotpa mioi ama pusilak haibasi thamoi sokna nuaite aikhoi khudingmakki ikai ningai ni asigumba mioi asida party na ticket pirakpa taragadi party asigi achouba mangjaba ama oirgani haina akanba wafam kayasu thamlakhi kiningai oiraba case kya da generariba crime da generariba siguma mioi asi hariba INC na di form pirakhidrabani tawbatabu sigumlaba Bharatiya Janata Party na asigumlaba mingchathina oiraba misak ama ikoi Bharatiya Janata Party gi ideology da amadi Sri Narendra Modi ji na lusingba amadi Sri Amit Shah ji na lusingba Bharatiya Janata Party with the difference haidana Prithivi pumbagi kwaidagi hena chawraba sigumlaba yamna clean oiba party asida yamna siguma amotpa mi ama pusilakpa sidi ekoi masidi yamna thamoi sona nuaite amadi ekoi khudimak ki laiba thibani haibase ekoi
yamna kanna Bharatiya Janata Party Yuba Morcha Kakching Mandal gi Maikai state laibiriba amadi ekhoi party asibu hogdokpiramba ekhoi leader singi mafamda masidi yamna challenge tawba ikainingai oiba thawongni haibasi ekhoi thamjage umanglai kandaba yade haibagi pandam amaga loinana the Temple of Universal Peace Awareness Come Art Culture Academy Tupaka Manipurna lai harauba haiba thimda haukiba sahi gi December tang 10 dagi numit nifungani sumna thawar wangu tawda leiba TT Indoor Stadium da sathrakhiba ani suba state level workshop ngasi losin khrei lai harauba hobadagina loiba phawda sangadaba hiram kayagi maramda amade lai harauba ga mari leinaba film making na singba hiram kayada pangthokiba workshop adu losin bagi thoramda Jain Manipuri Dance Academy gi director National Award Pukrambam Bilas Singhana athoba mithong retired SDC Waikhom Ibo Pisakna thoram mapu amadi Tupaka gi advisor su oriba SIRD Manipur gi joint director Okram Lokendro Singhana akhanaba mithong oina saruk yaduna workshop adu da saruk yakiba sing da certificate sing yenthoki athoba mithong gi warol peduna Jain Manipuri Dance Academy gi director Pukrambam Bilas na haikibada ngasi aikoi gi khunaida mahusadagi leijaramba kala संस्कृति amadi fajaraba lamchat sajat kaya mangsil lakliba asi amuk hanna higat hanna bahonabada asigumlaba workshop kaya pangthokpa tangai fade RN Culture Department da asigumba ipanat ipunat ka mari leinaba hiram kaya gi namakta kaithoktuna leraba senpam sing sinaduna matung tarak padasu asigumlaba thoram sing pangthokpada angama mateng pangani hainasu mahana phongdokki Performing Art ki center ama oiriba tapasya singamai wangma Pebya Pandit Laikai Imphal East Manipur sindura ngasi Kaksingwairi Nityananda Madapta Tapasyana naunu puthokpa nupa khobak isai amadi Basanta Ras Udkre loinana Marangthem Jiban na iba punglon mapi larik haina mingthonba punglon larik amasu phongkre thorom aduda International Center for Manipuri Arts and Culture Ranganiketan gi chairman Ajit Das na athoiba mithong JN Manipuri Dance Academy Imphal gi guru TH Sudhir na akhanaba mithong amadi Padma Shri Awardee Nabawarepana thoromapu oina saruk yakhe Royal Riders Manipur gi Trangwa Suba Foundation Day gi thorom ngasi Langol Game Village da leiba Royal Riders ki sanglena pangthokre thorom duga mari leinana Royal Riders Manipur gi President RK Tomisana haikibda Maruina Royal Riders na Manipur gi sing amasung tam ani gi marakta haksel amadi akoibagi phibam kananaba thabak kaya paikhatun laklei Royal Riders na lakliba February thadagi akoibagi phibam kananaba campaign kaya horgani amadi mafam kaya da health camp tawagi thabak pakthok chawthok hanaba thorang pakhatlagani haina phungdokhe thoramdu laikhidraba members singi photo da leisu katuna ikai khumnabasu utkhe Lamjing Mela Kaksing Sinduna the addiction gi matang da workshop among ase Kaksing Wairi Khulakpam Lekai da pangthokre workshop aduda cultural activist retired teacher Naurem Chandramanina moderator oibaga loinana retired teacher Naurem Amuyaiman special guest aduga South East Manipur College Semko Komla Thabigi assistant professor KASS Virohini Devi amadi Kaksing Higher Secondary School gi lecturer Nongaitem Sumita Anina Resource processing oina saruk yaduna ngasi gi topic ka mari lenana wa ngangkhe lakadar triangle suba general election asida mai ka ba nishana pamdaba thodok thon danaba pandamda enforcement team exercise Thawal district amadi district level nodal officers anigi makhada Kaksing AC Wangjing Tenta AC amadi Herok AC gi manungsanna Kaksing lamkhai Khongjom Bazar amadi Ingorok hari mafam sing asidagi phagalakpa punna lupa lising kunma rongi oigadaba yungau amadi yungang sing commissioner excise da fine thianlaba matung mahan khargani haina district level nodal officer P Ranjitna phongdorkli makhata na drive asi sathakigani miyamna mayai kaba nisa yonbiganu haina su mahangna appeal tarokli Kaksing idamdamna district ama oirakpadagi paikhalakliba infrastructure sengotpa amadi district level office sing hangdokpagi khongjil asi khara yangsinba yamna darkar oi haina joint non government voluntary organization jangbo gi president na thokpa chairman phongdrokli chairman sina haibadi Kaksing municipal office complex ta Kaksing district employment office oinaba temporary arrangement oina ka piduna office asi hangnabasu mathau tawna leibana miyamda maruina thabak phangriba ha singda yamna pendaba ama ohelle aduga loinana Manipur no gi helokliba
Makong Amadi Mari Panba, Gari Singi registration, driving license ki renewal Amadi Tanaba Asi Yamna Volume Sound Darkar Werkpana, Kashing District Transport Office, Atubamatam da Handuk Piduna, full fledged district headquarter Amoy Tabak Tramsing Pakanaba, Zambo Kaksingna Lenga Kipuning Sing Silakli. Hanak Pangto Kiba Manipur, Mr. Manipur 2021 da Mr. Manipur ki title Lord Kraba, Maradona Kaksing, Junior Mr. Manipur, overall Fankraba KSS Neeraj 37, Kaksing Assembly Constituency ki Assembly Election ki INC ki Mirep KS Ice Kennedy na taram okre, Sanor ani opagi thorum ase KSS Kennedy ki yum da Pangto Kibani, Panbe abdi Mr. Manipur 2021 Tarakraba, Maradona KSS ase Mr. India 2021 contest su silver medal larukibani. Sahitya Seva Samiti Kaksing gi saliba thasi tang trama da pham kiba general body mifamna samiti asigi nauna thau pugadaba executive committee members sing amade advisors sing khankre executive committee members sing oina khalaba singi manungda president da Khetri Bira, vice president da M Kunjakesho Singh, secretary da KSS Joy Kumar Singh, joint secretary da M Tikenderjit, treasurer da N Sumita, editor Sumthangna Dr. N Pramodini, aduga members sing da Y Kengba, N Birohini, N Samarjit, KSS Bemu Amadi, Dr. KSS Santani, advisor sing oina Y Bihari, Professor N Rajumohan, KSS Sawa Amadi, Yambem Saide Khale Haire. Sahi Kudingi Manipur ki tongan ba district Kuding da Pangthokpa state competitive scholarship exam da class 5 amadi class 8 ki Mahiroi Singi oiba examination Tenopal district ki oina More ki St. George High School da center oiduna COVID-19 gi chanap kanglon ngak ngasi pangthokre competitive scholarship examination aduda Mahiroi kayana saruk yak kibaga loinana Herbert Haukif AI Morena district nodal officer oiduna yangsinki. Coronavirus ki Omicron variant asi lebak asida community transmission ki stage sandokuna city kya da anoba case mayam hengalakli center ki COVID research body na Omicron ki sub variant BA.2 Linus ki faction khara phangkhre hairi adum oinamak masina hojumaki di sandrokpagi wafam di laitri hojik Omicron ki case sandrok libasi merebak tagi lakpasing dagi natre lebak sigi manudagi ni hairi Vice President Banker Naidu test over COVID positive oire Magan Haikibda Maga contact of giving Tongana Lebu Amadi test of Tokyo Vice President Masamak Susel Ama self isolation Tokun Lagan Haiki Vice President Secretary Topasel da Hauzik Hyderabad Ladyba Vice President M. Banker Naidu Masi test over the positive oire Haikibane Narang Numidang Asangi Nagaunda drug lanon but senabani highness singnabadagi police na naha magi makhong na waina kapsin khibagi thodokpu yaning da phongdukuna masing yamlo miyamna protest athakre mairo singna highway ama thingduna Assam police ki mayok ta kholau kya lauki soklaba me adu Nagaon district ki kasal lu khwat area da leiba Kirti Kamal Bora kawi mahak mahak na mayum da halakbagi lambida police kharana miyoy amabu phuramba thenaki mahak na mahaki bike khamlaga maram hangnuda mahaku thinap seraki police ki kutauda protest tawruda mahaku gari dagi singthraga mau phuraki amadi makhongda noina kablaki police amanadi mahaku mathawakta kablaga hatoklumgadabni haiki hairi adumoinamak Nagaon SP Anand Mishra nadi Kirti Kamal Bora hairi me adu illegal drug trade ta senai mahana police ta khut tharaki amaromda protesters sing haiki bada Kirti na lalabasu mahaku Parambaya na Kirti di mathantani policemen di mapanni makoina mahaku phadribagi maram karigino protest over yauriba victim vimana haikibda masani pamara leite mahang aran mamta tawkiba leite karigi police na kablam libano aikhoi asuma pami haike sanabagi pauda langwidong mamang lekai citizen club LMLCC langwidong sinduna thasigi haukiba tang trangwa dagi hauduna satrakiba likam knockout basis ta team tranipan na group taruk thongna khaidokna satrakliba the third state level open 9-man aside football tournament 2022 gi league match ki ngasi mapani sanba numita sanakhiba ahanba match ta LMLCC na langwidong FC bu mari amada thoiduna group asigi runners ta kre anisuba match ta na wagbai FC ga SRKC nunguga
goal ani ni sanaduna draw oiduna group asigi oina wagwa FC na winner aduga SRKC nunguna runners takre hojik aroibada maroi paw amuna pijari Netaji Subhash Chandra Bose ki chama kuma suba mapok kumon forum pangkokre Tiranga rally sakre National People's Party ki election manifesto nasi pongkre Numit nipumani sa trakba lai haraubugi matang pangkokiwa workshop nasi loisimkre loinana Vice President Venkaiah Naidu COVID positive oil nasi gidi image PAODAM sanuk seba matang sa loijire miyamu amuka na kunjay